salam sejahtera terlebih dahulu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada kami di pihak MFL, dan perlawanan pada malam ini antara Selangor FC menentang Terengganu FC. 3 mata yang cukup berharga diraih oleh Selangor. Jaringan tunggal daripada Alvin Fortes. Alvin, how do you see the whole performance tonight? I know it was not an easy match just now for you guys. It was not an easy match. First half also, we are searching to play football, but I think second half we play more attack, and I'm happy that I can do something for the team and also for the team. I'm very happy that we work hard for this result. Compare the match between at the first half and then at the second half just now. You guys are really struggling to get at least 1 goal tonight. Yes, what I said, we work hard for this result, and I think the supporters help us also to perform, everybody. So I'm happy we take the 3 points, and of course we take every match serious, and we have to work hard till the end. So I think we have to keep continue like this and perform also the last match. Yes, it's very beautiful because I like also this tradition. So and I'm also happy for the fans. We take the 3 points for this also. Dan bersama saya pula adalah pertahanan Terengganu FC, Safwan Mazlan. Safwan, bukan perlawanan yang mudah, namun pada minit-minit terakhir kita dapat saksikan Selangor memburu gol yang pertama mereka. Macam mana Safwan melihat prestasi pasukan pada malam ini? Okay, Assalamualaikum. First kali bagi saya, kami dah cuba yang terbaik, tapi tak ada rezeki, kena gol last minute. So overall okay main, tapi kami punya serangan tu kurang sikit. Jadi kita tahu baki pelawan 2 sahaja lagi, dan dengan kedudukan Terengganu ketika ini mungkin sekurang-kurangnya untuk cuba mendaki berada di top 3. Macam mana Safwan merasakan peluang Terengganu untuk berbaki 2 perlawanan lagi? Okey, untuk baki 2 perlawanan, kami akan buat yang terbaik untuk top 4, top 3. Mungkin yang itulah. Okay, last kali Safwan, raya tahun ini, pertama sekali selamat Hari Raya terlebih dahulu kepada Safwan. Tetapi macam mana Safwan merasakan perayaan kali ini? Kita tahu dengan pergian arwah Ibu Safwan, sesuatu yang berbeza lah untuk meraihkan perayaan pada tahun ini. Bagi saya, raya tahun ini amat kurang sikit daripada family saya. Tapi nak macam mana, itu Allah yang tentukan. So saya kena reda apa yang telah terjadi. So saya dan family, ayah semua teruskan hidup. Selamat Hari Raya semua.